Hanjanglangso English LP School Phubong Timung Arong along Anganwadi Center Atum Managing Committee Keseng. Umpenai APDCL Sub Station Arlo Merihing Abil Kilit Park Pek Ajokradatum Kisung. Kardom don mari pini ka bedeli news ani gang sama berta long neni thare mono sengti pini ke chengsi aberta saropothar constituency ke parlo hanjanglangso angkang along ke do ICDS center ner cap along Anganwadi Center Managing Committee ke sengpon Karbenglong Autonomous Council atumpen kapin khat pon ICDS a center tin along ta Anganwadi Center Managing Committee sengpon nang jipuka pachini pon ateng pen claim pon sipini saropothar constituency ke parlo hanjanglangso angkang along ke do center ner cap ICDS atum Anganwadi Center Managing Committee sengpon Bangsomai Charipon Kamala Kantabe Abarim Thanbang Maiki Pharamthe Nilima Bora Supervisor ICDS Bogajan NA Ahin pen pachini pon Alhuyaman pen Riso Hanse Sarkari Gaubura Simla Singha ANM Paniram Tisu Gaubura Rotor Rongphar Gaubura Lapen Center Narkep ICDS a worker helper Lapen AWCMC Klembang Phubang Phiatum Chitongdun pen Pini Bangsomai Mesen pen Pachun pon Video journalist Mongveterona Long Trison Like report Kabi Daily News Nijang Karbenglong Dongka Mukam APDCL Subdivision Lapen Umpenai APDCL Subdivision Arlo Along Rat Atum Aphan Merihing Abil Kilit Park Pik Ajok Radatum Kamanakisung Kidamdang ni krepo aprang inud regular bill kipiber abangpu Sanderson Lumpui Consumer ID 15901-003-0987 abangpu men 1,25,422 kebangpen justmet kamatha kisungdolo lebang so bill ke ni krepo bill tu det pen lapuan kele roke manghu haglo pusi pherangke kahomri damahot chithanono nona pusonating pulote radatum aphan akisunganatsi damomlo Laan Chotakali Pinangana Tuma Phanki National Lock Adalat Pen Mate District Legal Service Authority Pen Kiloa Kidota Chiot Krai Atum Pinangandolo Nonapor Rod Kisungapura Hut Komat Lokachinki Chithanunpo Bill Kapangro Apothak Kiduki Plang Mate BPL Atum Pen Isivera Bill Kichok Chipusi Radatum Justment Lamthi Chipaklangpor Ate Kiboy Teratum Ki Sika Paroisianda Kilong Sumkru Kalima Nonamat labang so bilaputhak difu GM asayam pen kopia sai dengbo lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council Kachariya tumpen chinglok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang pen Power Minister atum kopisi kachingmai ponji mapusi kisuki phodet araratum towar cholang ponno News Text Report Karbi Jenny News Bangso karen bilaputhak court pen nangkile pubangke nilitum arjulong lo lapen ilong long nita tek dam long lo lasi lapuson nanghile ke niltum manghu hak lo lapen ke isi kaphere me alam lo atheke non labangso nanghile I abangke kopea phanma lapen koson ma bubangke nilitum manghu hak lo disconnect that apitame abilbang nangbat bom lapuson sinetum tek long lo chigluyon nang kon skill le kisman adim ke pharu phol lapuson lelo Kisman adim ke pregjam lapuson imam nang lelo lasi lapuson ke justice kali pusinili tum ke rong pen ka chinidam 22 তাৰিখত 340 টকা বিল উঠিছিলে এটো বিলটো মই লগে মই অনলাইনত মই মাৰি দিছো মাৰাৰ পিছত এতিয়া 15 দিনো হোৱা নাই 15 দিন হোৱাৰ আগতে মোৰ মানে কি মোবাইলত নাম্বাৰত মেছেজ আহিছে যে 1,25,000 ওপৰত বিল হৈছে বলে কৈছে কাৰণে মোৰটো আচৰিত লাগিছে আপনি প্ৰতি মাহে দি থাকে নেকি বিলটো মোৰটো মাহে দি থাকো মই নিজে অনলাইনত বিল মাৰি থাকো হয়